Poštovanje, dobar dan. Ovdje ispred vas se nalazi jedna novčanica, poprilično lijepa, dizajnirana, što ste vjerojatno već vidjeli. Ali to je jedna od prvih, takozvana skoro prva novčanica iz 920. Međutim, za njezin dizajn ili izgled je zaslužena novčanica iz 905. To je Kraljevine Srbije 100 dinara. Vidite ovdje. Ja. Ovo je kopija ili print, što ja imam, znači nije neki originalna novčanica. Vidite, na ovom ima vodeni žig i tako. Ali je u stvari krivotvorena, mislim, obični print, što bi rekli prije od te novčanice. Ona je veoma skupa, ta 905. 100 dinara 905. je bilo strašan novac. Jel tako? Sad, na ovoj novčanici, znači 20. godina, je, vidimo lijepi prikaz s desne strane, žena koja sjedi, sama lijepa žena i ukrašenom haljinom, jako dizajniranom haljinom, pruža ruku prema jugu, takozvano prema jugu je tako orijentirano, takva ideja je bila. Interesantno, misli se, to je alegorija same Srbije. Žena sa ispruženom rukom poziva na oslobođenje svoje braće na jugu. Nešto vam je poznato to? Kao da nešto zvuči, nešto slično. Pazite, to je bilo 20. A koja je danas godina? Koliko je godina prošlo tada, jel? 100 godina moraju proći i ko zna šta će još uvijek proći, tako dalje. Ok, da ga ne tupimo tome. Samu novčanicu rađenu u Francuskoj, to vreme jako Francuska surađivala sa Srbijom i kao i kraljeve, normalno zna se i za par godina iza Novčanica sama izašla januara 25. cirkulisati. I u samoj novčanici možemo vidjeti, iza je silueta Beograda sa jedrilicama i parobrodom, znači to je kao verzija Save i tako dalje. Ja bih vam rekao nešto što je, eto, vezano za 20. Ja volim tako nešto dodati što se veže na takvu godinu. Interesantno, bio je Vukovarski kongres, to se misli o komunističkoj partiji. Tada su komunistička partija razmišljala kako da se ujedine partije balkanske zemlje u to. O stvaranju Balkanske konfederacije početkom. Početak nečega što će 1941. znači odvesti mnoge ljude u smrt. Zaluđeni krenuli stopama komunističke partije u nadi boljeg sutra, ali desilo se upravo kontra. Ideje komunizma i borbe odnijele su 100.000 života za pogrešnu ideologiju. Najviše su stradali ljudi Srbije ili sami Srbi iz Krajine. Novčanica je interesantna iza, ima tako sličan ovaj dizajn, kao brodovi, voda i tako to. Tu vidimo jednog Srbina u narodnoj nošnji koji drži kao rukovet voća. Ovom vidimo grb SHS i ovdje je levo vodeni žig, što bi mogli reći s ove prednje strane, to se vidi. Vodeni žig pokazuje, ja sam se nadao da je to Karađorđe, to sam u jednom ovom videu već rekao, međutim svi su izgledi da je to ipak Miloš Obrenović, jer njegov profil odgovara ovoj verziji. Po meni, ja bi rađe da je to Karađorđe koji je mnogo više
omiljen kod ljudi i koji je pokrenuo taj ustanak, konačno oslobođenje iz Turske. Pa ništa, toliko, ja bih vas pozdravio puno i hvala što gledate moj video. Svako dobro, Nino The Art, pozdrav.